Ka mora dilemo tse 3 masepala wa Emfuleni o bonahala o hlabolla maphelo a baahi ha sehlopha se setjha sa batsamaisi se kena tshebetsong. Phumantsho ya ditshebeletso ile ya hlepha ho baahi ba ileng ba hwanta ho ipelaetsa. Masepala o kolta Eskom le Rand Water. Rand Water further advised the municipality to continue paying its current account and ensure that it is up to date with the payments. With regard to the amount in areas, Rand Water is prepared to negotiate with the municipality on how to pay that off. The administrators also had a positive meeting with the CEO of Eskom and his senior management team. Diprojeke tsa mmuso tlhabollong ya phumantsho ya tshebeletso tse amang tlhekelo ya mebila di tla ja 170 million rand, 53 million rand ho bokella matlakala le 50 million rand ho thibolla dipeipi. Projeke tsena di tlo lekolwa ke sehlopha se ikgethang sa dimasepala. Maile o tswetse pele ka hore masepala o tla nkela ba senyang tshebetso ya masepala mehato. There's several reports, forensic reports that have been produced in the last few years, including reports of the Auditor General. And as a result, there has been delays by the municipality in ensuring that they hold the managers responsible accountable. Lefapha le boletse ha morero wa tlhabollo ya bomasepala o le motjheng le ho kgutliswa ha matlole.